Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas boleh tak langgong mun kita umur 2 tahun iki masyaallah mun nak tak langkong sepora orang kita mun ngampung nyosok kor kita umur 2 tahun pasti diteretan Pak dari gendeng aing sosok ibu mun beda orang rembi 2 apa se anak laki pada laki atau bini pada bini atau laki bini lahir tata setangkeun atau setanian benih le bala masyaallah ting abid embun seto ngapah mate ting embun mate seto ngapah mitang maaf ngampung nyosok keng kita umur 2 tahun mari nyosok langsung dadi teretan non dadi teretan sebaji nih artinya mulai kayak bini jauh pakai abin ting tuh apa maharap mun kita umur 2 tahun Pak alhamdulillah ya mun umur lebih 2 tahun lah raja makin ngambil adu ceret tak apa anak iya aja lah raja Pak agak gula bersambian makin nyosopan malam tak apa-apa anak ya jelah tua tak lampat ampun ini nuri ya tak kau beri secorok Pak jaga tedu halar Pak nyosok ya tak apa-apa jalan pada tua saya gini nuri alhamdulillah lamun ki itu sablun tahun pon kau beral haulai jak kerja mun imam nyosok langsung mahram teh ki wah ki anak ring Malaysia ring kai masuk kor la nyosok mahram tau le pagabin sa tretanan kan so long sal deui bagus aing so aing ni katapan sampean lo mangkini de Pak Bon boleh napa tapa boleh kareng tua ser dairil habsi masuk sonat tapi tak tega senyon na anak ni non kadang saling sotok kepan benbun kaki bayi nerok ke dokter engkau kita tega ni koncan pan mun nemu ya kan dek demah tak cuma lebihan tega lagi dari tak tega korban lagi anak gak dinto perasaan tapah gak dinto Masya Allah alamin Allahumma mari panik sekejap masuk ke PAUD Masya Allah mari masuk ketika mari masuk ke MI hatam MI masuk ke pondok pesan sampai mati Pak ini keperjuangan orang yang laki bini gitu mantermu kedeti orang semulia amin Allahumma salli ala Muhammad tretan sebutan kaulah amul jaki torobetan kaulah hormati Masya Allah ya dinto tretan coba tengki ampun 45 menit lebih sekone ini Pak cikal melepak gelebung ngantos ke muselek boleh ki beracara Pak yang seorang tetangga itu libelian ke compok bisa ki boleh ki usaha aja jauh polan bengkes keng umpaman tak becer ki tak jepok make lober longkui ki iku apa jadi make lober isro entar keng to dari tak teh kena teh gula jaga ki usaha aja gula banter jepok aja gula pala tak jepok umpaman cek payan gula tak aduh saboran ki saboran longku saos make tak jepok itu le telepon boleh Pak nyon saboran ki pagi manteran banyak manfaat tabarokana semoga orang sakit iprene beres ya Allah sandi otang manteran kelara majer separapan ngandung manteran ilindung nasarang Allah embu ni paring nasihat puji ni paring nasihat sampurna angkutan zahiran wa batinan sehingga genteng mun laki ratin mun bini lahir kalaban kempang beres selamat iparingin rezeki anan hafal Al-Quran sakadin to pamator subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.